Bešo Ntobela molotšana o re go roša go ditaba tša iri ya seswai gomme ke tša leleme la Sepedi gomme ke moago wa dikantoro tša SABC ka Auckland Park re na re gaša ka Studio 10 dihlogo ke tše go beetšwe ka thoko dimilione tše 44 go swara kopano kgothe tše 4 ka nageng. Department of Public Works houses is where they've taken over. Badudi ba Pilgrims Rest ka Mpumalanga ga ba dišwe di welwa ke boramoepo bao ba sego molaong. Maloko a mane ya Comrades Marathon Association a itokolotše mošomong wa bona. Bešo Ntobela nna le Mphoteme re rumilwe ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lesolela tšeo di hlolego di direga gomme tša mathomo ke tša gore go ya ka mopresidente Cyril Ramaphosa tšhelete yeo e šomišitšwego go swara kopano kgothe e šomišitšwe gabotse diranta tše dibilione tše 44 di beetšwe ka thoko go swara moletlo ye mene mo dikgweding tše seswai tša go latela ya go swana le ya lehono. Kopano kgothe ya mathomo ya mopresidente Cyril Ramaphosa e be e swere lehono ka Ekurhuleni. Komitipetiši ya bogareng ya EFF e tla kopana le maloko a dilete tša ka KwaZulu-Natal mafelelong a beke maetekong a go kwešiša seo se diregilego gore mokgatlo o lahlegelwe ke thekgo e kgolo dikgethong tša bosetšhaba tša letšatši la 29 Mopitlwe. Thekgo ya mokgatlo e fokotšegile go tloga go diperesente tše 10 go ya go diperesente tše 2 ka profenseng yeo ba e filego ditulo tše 2 fela go tšwa go tše seswai tša nakong yeo e fetilego ka lekgotla-theramolalong la province. Boetapele bja mokgatlo bo akanya gore ba lahlegetšwe ke diboutu tše di ka bago tše dikete tše 300 pele ga dikgetho. EFF e boletše gore e nyaka go bea šedi ya yona ya go godiša thekgo ya yona ka provinseng yeo ya KwaZulu-Natal. We want to listen to the branches. They were the ones who were on the ground. They were the ones who were on the door-to-door campaigns. They were the ones who were on the voting stations on the day. They will be able to tell us. They are the ones who are living, the ones who are living within communities where our branches are found, in the voting stations where our members are found. So we want to listen to them. They will give us an answer. By Monday, we would have gotten a clear response and a clear diagnosis and factual information of what really transpired from the EFF side. Tonakgolo ya Northwest Lazarus Mokgosi o lebanwe ke sephetho se thatana sa go phethagatša sephetho sa ANC sa gore le go be le tekatekano ya bong kabineteng ya gabo. Mokgosi o tla swanela ke go fokotša molekgotlapetiši o tee wa monna kabineteng ya gagwe gore a kgone go ba le tekatekano ya bong ya diperesente tše 60 tša basadi le tše diperesente tše 40 tša banna. Komiti phetiši ya bosetšhaba ya ANC e kwane ka wa lehlabula gore dikabinete ka moka tša diprovense di swanela ke go ba le tekatekano ya basadi ba bantši bjalo ka ba lekgotlapetiši kudu mo tonakgolo ya province le go monna. E fela ka Northwest Mokgosi o thwetše ba lekgotlapetiši ba 5 ba banna le ba 5 ba basadi gomme seo se hlotše gore liki ya basadi ba ANC e pelaetše ka taba yeo go komiti phetiši ya bosetšhaba ya mokgatlo. Kgwedi di le pedi fela moraga go itsisiwe ga bakhuduthamaga ba bantšhwa ba puso ya profense go tla dirwa diphetogo tse dingwe gape. Go ya ka ANC mo profenseng diphetogo tseno di tla dirwa fa gautshwane go inyalana le molawana wa gore go thapiwe bakhuduthamaga ba basadi ba le 6 le ba banna ba le 4 mo kabineteng ya profense. Seno ke moraga gore baeteledipele ba bosetšhaba ba ANC ba laele baeteledipele ba profense go baakanya ntlha e malebana le tekatekano ya bong mo kabineteng ya profense. ANC mo profenseng ya re tla diragatsa tshwetso eno ka bonako. Re baakanya mme re na netefatsa gore re tlile go baakanya ntlha eo mme re kopile the national office gore ba re fe go se nene gore re baakanye in a way e leng gore ga ena go tlhakatlhakanya di tsamaiso kana di programa tse leng gore dipuso tsa rona kana di department tsa rona di busy ka tsone gone yanong. Bathati ba puso ya profense ba re ba tla dira diphetogo tseno fa gautshwane. We are all deployed by the African National Congress, including myself. We are in an ongoing discussion on
ensuring that we comply to that provisioning of a policy of the African National Congress. And therefore it will be done. We'll make an announcement very soon. Tonakgolo Mokgosi o tla tshwanela go lebelela ntlha ya palo ya bakhuduthamaga ba ba tswang mo sedikeng sengwe le sengwe fa a dira diphetogo tseno. The Premier is going to go back go the region in tsotlhe tsa mo Northwest a shebe gape gore in terms of composition of the regions ke efeng e leng gore e na le di-member tse dintsi mo MEC mo di-MEC tsa gage. Mokhuduthamaga yo a tla kobiwang e tla nna magareng ga Gaoage Molapisi, Sello Lehare, Madoda Sambatha, Colin Maine le Wessels Moroeng. Thabiso Moss, SABC News, Mahikeng. Mmušo wa province ya Gauteng o re o matlafaditše mananeo a ona a go reka dithoto le ditirelo ka dikgorong tša mmušo. Seo se tla nakong ya ge go hlathago mengwaga e meraro ge e sa le mohlabamokgoši Papita Toukaran a bolawago ka sefako sa dikolo. Mengwaga e meraro ya go feta hlogophethiši yeo ya matlotlo ka kgorong ya tša maphelo ka provinseng ya Gauteng o thuntšitše le go bolawa ka ntle ga legae la gagwe. Nakong ya polao ya gagwe Toukaran o be a bolollotše ditefelo tša go balla go diranta tše dimilione tše 750 go ya go dikhamphane tšeo di fapanego. Mmušo wa province o re go hlokofala ga Toukaran go hlotše gore go be le tlhokego ya kapijana ya go matlafatša kabo ya dithendara le go netefatša gore go ba le melao yeo e latelwago ya maleba. Melawana ya tša taolo ya kabo ya dithendara e matlafaditšwe ka maiteko a go lwantšhana le bomenetša morago ga seo. Pešong re sa le amogela temošo ke ya gore diteng tša pego yeo e latelago e ka ama ba bangwe maikutlo kudu bana. Bagonlelwa ba bararo bao ba latofatšwago ka polao ya basadi ba babedi le go lahlela ditopo tša bona ka sethopeng sa dikolobe ba hlole ba tšweletše pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Mankweng. Boraro bjo bo golegilwe ke maphodisa morago ga go hwetšwa ka ditopo tšeo di šetšego di senyegile tša basadi bao ba babedi ka polaseng ya ka Sebaeng kgauswi le Polokwane ka Labobedi. Mašaledi a Maria Magato le Lokhadi ya Ntlofu a hweditšwe ka gare ga sethopa sa dikolobe morago ga gore monna yo a thuntšitšwego le go gobatšwa a lome maphodisa tsebe. Molato wa polao o šutišeditšwe go sa letetše kgopelo ya peile le go netefatša boitsebišo bja balatofatšwa. Balatofadiwa ba le bararo Zakaria Olifir wa dingwaga di le 60, William Musora wa dingwaga di le 40 le Rudolf Tivet wa dingwaga di le 19 ba tsweleletse pele ga kgotlatshekelo lwa ntlha. Mapodisi a tshwere banna ba le babedi ka Labobedi, seno morago ga go fitlhela ditopo tsa basadi ba le babedi ka fa gare ga lesaka la dikolobe. Mmelaela wa boraro o golegilwe ka Laboraro morago ga dipatlisiso. Go ya ka tshedimosetso ya mapodisi ba ne ba latlhelwa mo teng ga lesaka la dikolobe. Re kuša botuku kudu ka ra sangra di bona ke matho re di bona mo lefase gore motapula ya motho a misha ka dikolobe ra shwe ka dikolobe ya ba re kuša botuku ene ne bana ba le mabane ke jwa go batho mo bolela ba re mma o kae ya ba re sa tsare botse ne o feta ni jwa jiriso. Ka Labobedi ke go boya ba mo founela ba re e tla ke no polaseni o ne batho ba bangwe mo tla ba cheke a ra fitla kwa ka ra e mma le motho mo e mmage le mosadi o mongwe ba ka o koni ya dikolobe ene dikolobe tšo di ba ngwathangwathi. Moeledi wa balatofadiwa kwa kgotlatshekelo Andrews Rieda a re ba santse ba batlisisa tiragalo eno. Regarding his specialization in pigs, there is pig farming, apparently, but this I also, like I said, haven't been able to confirm. The only people I have spoken to is some of his family members who has instructed me with via the advocate. Balatofadiwa ba tlile go boela kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa kwa Mankweng bekeng e tlang ka Labotlhano. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Mankweng. Kgoro ya polokego ya setšhaba ka Mpumalanga e hlalošitše motsesetoropo wa Pilgrims Rest bjalo ka o hlasetšwego ke boramoepo bao ba sego molaong
gomme seo se sharakanya histori ya boeti ya torotswana eo. Seo se tla morago ga gore molekgotlaphethiši wa polokego ya setšhaba go tele maphodisa a province ba palelwe ke go swara lesolo la phuruphutšo go ya le ka moo go bego go beakantšwe ka gona letšatšing la lehono ka ge ba sena didirišwa le bahlankedi ba go bonala. Seo se tla morago ga boipiletšo bja badudi ka ga ditiragalo tša boramoepo bao ba sego molaong ebile ba šetše ba thupile teropo yeo. Lefelo le ke moo bosenyi ba boramoepo bao ba sego molaong bo ekepetšego gona e lego seo se emago gampe le lefapha la boeti ka tikologong yeo. Bontši bja boramoepo bao ba sego molaong ke badudi ba dinaga di šele go tšwa Zimbabwe, Lesotho, Malawi le naga ya Mozambique. Teropo e tlhasetšwe ke boramiepo bao ba sego molaong. Boramiepo bao ba sego molaong ba itlhamile o šoro ba tlhoriša badudi bao ba dulago lefelong la kgale la meepo. Ba epa gotlhe ka maikemišetšo a go nyakana le gauta. Ditiragalo tšeo di sego molaong di ama gampe boeti le tshepedišo ya dikgwebo tikologong yeo. Molekgotlaphethiši wa polokego ya setšhaba o tlhalositše teropo yeo bjale ka yeo e lego kotsi moo sehlopha sa gagwe se ilego sa gapeletšega go emiša ka lesolo la go phuruputša lehono. Molekgotlaphethiši o re o ya go rerišana le tonakgolo ya province le batšeakarolo ba bangwe go tsena seemo ka bogare. Department of Public Works houses is where they've taken over. It's where they are staying when they are out of their operation. They are residing there. That to me, that these are the features of they are prepared for war. Yo mongwe wa ba go tikologong ye o re tsela e le noši ya go rarolla bothata ba boramoepo bao ba sego molaong ke go dumelela go badudi go rafa. It's not right what they are doing. We all agree with that. However, the gold is here. Why not legalize it? Why can't we legalize what these guys are doing? Kgweding ya go feta maphodisa a tlošitše go didirišwa tša go rafa go tšwa tikologong tsoko yeo e dumelwago e le ya konokono yeo e amegago ka ditiragalo tša go epa ka moo go sego molaong. Go begwa ge ntlo yeo e ngwadišitšego ka tlase ga kgoro ya mešomo ya setšhaba. Molekgotlaphethiši o re ba na le tshepo ya go boelela lefelong le botho la sešolo sa Afrika Borwa. Ba ditirelo tša sephodisa sa Afrika Borwa ka Eastern Cape ba thagotše semmušo mogala wa go se lefele go bega ditiragalo tša tshenyo ya thoto ka Mthatha. Lesolo le ke karolo ya maiteko a go kgoboketša tshedimošo ka provinceng. Dikgwebo le badudi ba ka Mthatha ba tšweleditše tlhobaelo ka ga mabapi le tšhireletšo e lego seo ba rego se ba gapeletša go tswalela dikgwebo tša bona. There's been a lot of media reports, social media reports about the increase of the incidence of extortion in the province of the Eastern Cape, specifically in Mthatha. And there has been allegations of a closure of some businesses in the Mthatha area due to the extortion. It is for this reason that we have decided, as the SAPS management of the province, that we need to come up with a number where everyone will be able to phone and report these incidents. This is a number that is going to be operating on a 24-hour basis. It is going to be manned at the provincial head office in Zwelitsha to make sure that everyone that wants to report an incident is answered at a given time and give all particulars that are related to an incident that relates to extortion in the province. Motlatšatona wa kgoro ya thuto ya godimo Buti Manamela o laeditše ntlha e bohlokwa tabeng ya dikholetše tša TVET ka nageng mo a re go ditheo tšeo di šoma gabotse. Manamela o lesolong la go tsebagatša dikholetše tša TVET le tlhahlo tšeo di abjago ke dikholetše tše 50 ka nageng. Motlatšatona o boletše le barutwana ba grade 9 le 12 go tšwa dikolong tšeo di fapanego ka Kimberley provinceng ya Northern Cape le go ba hlohleletša go tšwetša dithuto tša bona pele dikholetšeng tša TVET ka morago ga marematlou. Lefapha la Thuto e Kgolwane le mo letsholong la go rotloetsa baithuti go ikwadisa kwa dikholejeng tseo di tshwanang le Phatsimang College. Baithuti go tswa kwa dikolong tse di farologaneng ba ne ba tlile ka bontsi go tla go ikutlwela gore ke dithuto dife tseo ba tla di tsweletsang kwa dikholejeng.
bao e setseng e le baithuti kwa collegeng ba re ba bona maitemogelo ao a ba tswelang mosola. They give us practical tasks, theoretical tasks. We learn a lot in terms of what we want to be, whatever different capabilities we have, we learn at the TVET colleges. It doesn't mean that when you are at the TVET college, you are slow or anything. No, it's all about getting skills and experience, and it also fills up your CVs for qualifications. Motlatsatona ya thuto e kgolwane o kgadile dipego tsa gore di TVET college ga di tsamaisiwe ka tolamo. O gateletse gore dialogane di le dintsi di kgona go bona tiro ga ba fetsa dithuto kwa di-collegeng. Re le mmuso re tšhetše tšhelete e le ntši mo go ka hlabolleng thuto ya TVET college le go ka katiša di-instructors le di-lecturers le gore re be le di-artisans tše e leng gore di a nyakagala go ka aga ikonomi ya rona ya Afrika Borwa. Go latela go thankgololwa ga kgwedi ya TVET ya ngwaga wa 2024, baithuti bangwe ba bontshitse kgatlhego go tsweletsa dithuto tsa bona kwa di-collegeng mo ngwageng o tlang. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC mo Kimberley mo Northern Cape. Gomme go pijana go potsiso ya rena ya letšatši e re rile kgoro ya thuto e lesolong la go uauetša barutwana go kgetha di-TVET college jwale ka kgetho e nngwe gomme ra botšiša gore na boleng bja thuto ya TVET college bo maemong a kaone go ba kgetho ya pele go barutwana o swaetše bjalo letlakaleng la Facebook. Gabriel Mapeya o re thuto ya TVET college e maemong a kaone kudu ebile ke bona e le kgopolo e botse go uauetša barutwana gore ba seke ba nagana gore TVET college e maemong a fase. Khuni Machaba yena o re ke nagana gore TVET college e bohlokwa gobane e hlahla baithuti go dira ka matsogo. Mabele Albert yena o re ke bona seo e le tsela e botse kudu ka gore barutwana ba tla kgona go kgetha dithuto tša bona ka mafolofolo ka ntle le mathata, ba tla kgona go ba le kgatelopele dithutong tša bona ka ge ba kgona go hwetša dibaka tša mešomo go ya go leka dithuto tšeo ba ithutetšego tšona. Jimmy Mabapa kwa mafelelo o re Mapeluja Serati ge le sekgethelo ga Serati baithuti ba kgethe dithuto le mafelo ao ba ratago ge ba dithuto le seemo sa mašeleng a bona di a ba dumelela. Gomme maikutlo a lena ke yao ka mokgwa wa WhatsApp. Ba ithuta ko TVET college ka gobaneng e na le thuto e kaone thata ka gore bana ba ithuta ebile ba ithuta le go dira ka matsogo. Ke bona le gato e kaone kudu ka matla gore ba uauetše barutwana bawe barutwana ba tla kgona go kgethela thuto tša bona ka bolokologi ka mafolofolo ntle le mathata. Jwale ka ge re tseba gore thuto ke sebetša se segolo barutwana ba ga ba hlahloletšege. Dumela fa ditheo tsa TVET di na le boleng le bokgoni ya gore e tla nna tlhoko ya ntlhogo baithuti bao ba batlang go itira dithuto tsa bone go ya pele gonne di ba ruta bokgoni ya go dira ka diatla. Nna ka re barutwana ba ka se tlhophe di-TVET college ka gore thuto ya bona e kwa tlase ga re e bapatsela ya di-university le di-college. Se seng gape ke gore le qualification ge setse o kry-ile qualification e tswang kwa TVET le kwa di-university le di-college ya TVET ba e tseela kwa tlase. Bjala re boneng ka boripana gore mebaraka ya dišereglo le e bjang ka JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Randa e šomile gabotse ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupjane ya theko ya dišere ka Wall Street e šomile gabotse seo ka ge go letetše polelo ka Jeremy Powell moletlong wa Jackson Hole Economic Symposium. Theko ya dirafia ka moka e šomile gabotse. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go roloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentšu la gago re ikemetše ga re tšee lehlakore.
modulasetulo wa Comrades Marathon Association Jeff Minnaar o netefaleditše badudi gore mokitimo wa Comrades o ya go tšwela pele ka moo go beakwantšwe ka gona ngwageng o tlago go be gona le tlhobaelo ya gore mokitimo o ka se be gona morago go etokolola ga maloko a mane a boto go balwa le modulasetulo le motlatši wa gagwe. Comrades Marathon Association e amilwe gampe ke go etokolola ga maloko a mane a boto maabane thapama ka dingwaleng tša yona. CMA e boletše gore modulasetulo wa yona Mqondisi Ngcobo, motlatši wa gagwe Leslie Barnard, Kevin Basson le Phumlani Ntuli ba etokolotše ka ponyo ya leihlo. Go etokolola ga bona go tla be ke morago ga gore leloko le lengwe la boto le iletšwe ka lekaleng leo mola le lengwe le latofatšwa ka molato wa semorafe nakong ya kopano ka karetšo ya go ikgetha yeo e bego e swaretšwe ka Peter Maritzburg. Go latela go etokolola ga maloko ao, Jeff Minnaar le Peter Proctor le leloko le lengwe Busani Ndlovu ba kgethile bjalo ka maloko a boto ya CMA. Papading ya phadišano ya CAF Champions League ya loto la bobedi Orlando Pirates e etile pele ka dino tše 3 go lefela la Disciples FC ya ka Madagascar lepatlelong la Orlando ka Soweto. Ga bjale papadi yeo e nakong ya go ikhutša. Bagešong tša rena di felela mo e fela gopelang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjalo ka Facebook ke SABC Ditaba, YouTube ke SABC Ditaba le ka kgatlatema le go nomoro ya rena ya WhatsApp ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona ka iri ya boselela mo go SABC 2 le go SABC Legae go latela kakanyo ya maemo a boso ga bjale.